I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft SkyWarsa. Danas je tu niko. Nema nikoga, samo sam ja s vama Serbian HD. I danas je, kao što ste čuli na Facebook stranici, ako neko pogledao, SkyWars festival. Danas samo SkyWars ide. 2-3 epizode danas izlaze SkyWarsa. Tako da uživajte. Oho, dobre. A nema čespe. O, kako mi nešto ovako bagla miš, krene samo da se vrti. O, to će se popraviti za novu godinu. Znači ovdje se niko nije stvorio. Ovo je neki sword. Vidi meni kako lagao još. Kad strela i to i krčem. Ovdje nema nikoga. I u centru ima neko. Dobre je uspjela. Ne. Uf. Oje. Ne. Stiže vam. Kako to je spalio iz mača strela? Ubio sam ga! O, uje! O, bog te vidio. Kakav čite. Ovo je bila fight. Ovo je bilo za vas, ljudi. Fight je ovo bio, bre. Ovo je najmoćniji. Eto, bre, ti kaže. Imam ovo, to, bre. Sve ostavljeno. Sad sa bookshelfom. Jednoga lika. Čekajte, imam da uzimam do ovoga. Čekaj. Aj, možda ovo. O, sharpness, dobre. Žao me na ovoj gađe kad ne može potrebno. Ovako gađe. Alo, bače, ja imam power 1.
Idemo bre. Ne, izvrstili su. Da li će nam ovo biti pobjeda? Šta ima ovdje? Loše čini. Pobjeda! Idemo bre! Kako pobjeda, je? Pa ljudi, to je bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedeći danas. Pozdrav!